Roja Ocher, ملاتم نهجا درسامي روسر Subjekt, Objekt و Verbe Forme كن مرة بجن S O V و vraćan mesele hene Subjekt, Objekt و Verb وقت aktiv da بس خبره Keleş av vedche Keleş vra Subjekte av Objekte و vedche Verbe و dema passiv da مثلا av de vecharen av vra Subjekte و de vecharen am lehrer division Verb مثلا ki dünci Keleş gal av vedche Keleş gal aber Subjekte av demine Objekt و venache demine Verb Forma passiv da aber khosh nay vecharen aber khosh aber Subjekte nay vecharen aber Verbe Il s'agit مثلا كيدن أو of vedche أو Subjekte of demine Objekt و vedche demine Verb Il s'agit دائما passiv da أو de vecharen أو Subjekte أم برابونا أو خبر ددن وقت أم دبجن أو لوقت أم دبجن أو of vedche أم برابونا مريا خبر ددن هري أو برا Subjekte de vecharen أو جي Verbe سبق كيدن Keleş و agit of vedchen Keleş و agit أو Subjekte yeke و Subjekte dudaye و Verb demine vedchen و Objekt جي ave إساجي ميت كاره بيجه Keleş of vedche li agit venache Subjekte bischen vra Keleşe Objekt ave vedche Verba bischene و Subjekte duda agite Verba duda venache Çawand karen Subjekt, Objekt و Verb dema aktiv da nasken Sava ütüşti em gerek persa bedneche Basa xaberi Sava naskerna Subjekt em gerek bejin Ke yanci çı av vechar Em caway dedin Keleş av vechar Esaji Sava Objekt em de bejin çı hat vecharen Sava mesela me jore em de bejin av hat vecharen Esaji çawam karen Verb nasken em gerek persa bedneche ew çı dike و cawê em distînin ew av vedxe Bê gavê xatirê we bimînin xêr û xweşê da